E boetse e menahana le mehlala namane ya kanyesetsa ke ka Marits'oaneng lesedinyana ke Lesotho Tribune, mme re o amohela ka thabo le monyaka wena mobuhi ya kgabane wa lesedinyana la rona le tsamayang ka hare ho marangrang le o sentse o le tlwaetse, mme le o sentse o tseba hore dinako ha e le tsona tsena tsa hatadi e anyesa e be ba re puputla masokotso jwale re sheba ditaba tse ntseng di etsahala ka hare ho naha ya Lesotho, mme go fa tsona re eme hona mona mo re emeng teng. Re sentse re o amohela ka diatla tse pedi wena mmohi ya kgabane letsheareng la kajeno, mme letsatsing la kajeno re tla hle re tadime ka bophara bona bo haesale taba e bonahalang e etsahetse difemeng tsa sebaka se bitswang ka stationeng Maserukwana letsatsing la maobane, moo re boneng basebetsi ba difeme tsa Lesotho ka stationeng ka mona ba bonahala ba khueletsa ho betsa ka majwe e ka sena le ka tsona dikhaftini ba lekgotla la dipolotiki le eteletseng le hlahlamang le eteletseng mmuso pele e leng Democratic Congress. Mme o tla hopola Mosotho o eso hore Democratic Congress e eteletswe pele ke monghadi Mathibedi Mokgothu e le mokgethwa seterekeng sa Qhuting lebatoweng la Qhwadi. Mme ho a bonahala hore ha ba ntse ba tswa ka makgalo batho ba ya hodimo ba ya tlase ba leka ho tsebahatsa makgotla a bona setjhabeng ho fihlile dinako tse mona tse tla fumana hore bana basebetsi ba difeme tsa Lesotho ka ho kgetholoha ba atamelwa jwale ke makgotla ka ho fapakana. Sepheo e ntse e le sona sa boiketo, empa Lesotho maobane le tsebile la ba la bona hona marangrang ha bao ba Democratic Congress ba iponahatsa ka moo ka sebakeng seo sa stationeng, empa nnete e salang ba thula tha ya ba jwale ka nnete ba tlameha ho tloha mono dikola di se di le ka mahlong hobane bao basebetsi ba difeme ba re ha e le lona ba Democratic Congress ha re batle ho le bona ka mona ka difemeng. Mosotho wa eso ebe se tswala ke eng, ebe se bakwa ke eng? Hobaneng ha nako e fihla empa selemo le selemo o tla fumana hore hangata diphatsi tsa dipolotiki di a etela difemeng, empa jwale ebe ba kgona hore mosebetsi eo ba isitseng mono ba e phethise kapo e phethahale ka katleho, empa nakong ena eo ho seng hona le letsholo la kgodiso ya moruo RFP e eteletsweng pele ke monghadi Sam Matekane, a prominent businessman in Lesotho. Jwale re bona ho etsahala ditaba tsena tse seng di etsahetse maobane haholo ha o utlwa a ba hlahela marangrang bao basebetsi ba difeme ba hlileng tse ba bontsha hore Democratic Congress dipuong tsa bona moye motle ha re sa le hloka ka mona, ba ntse ba re fela moruo ha ba bona bana ba Democratic Congress ba le ka hore ba le bona ka maqulwana jwalo ka ho fapakana jwalo ka ba etele dinakong tsena tsa hae le nako tsona tsena tseo ba yang dijong tsa motshehare, empa ka nnete sena se bonahetse se entse hore ebe batshehetsi le barati le die hard supporters tsa Democratic Congress e be le letsatsing la kajeno utlwa pobodi fela naheng ya Lesotho ho ya ka diyalemoya ka ho fapakana e bontsha taba ena e sa tshwara ba tshehetsi ba lekgotla leo le jwalo la dipolotiki hantle. Momamedi e motle mmohi ya kgabane ha ho le tjena re ile ga bona ho le molemo rona ba ka Marits'oaneng ka Lesotho Tribune hore re kehle re etse hore taba ena e kehle e utlwahale e thopotele hantle tsebeng tsa hao le ho sheba bona ha etsa tje ebe ke ha e fana ka tshobotsi ya mofuta mang ditabeng tsa dipolotiki ha e le mona dikgetho tsa Lesotho di ntse di atamela. Re tlo tla re bua le e mong wa basebetsi ba mehleng ba difeme, ena lebitso la hae ke mofumahadi Mmamohato, empa Lesotho mona ka hare ho sedikadikwe sa dipolotiki o tumme ka lebitso la Madinkwana. Re tlo tla re buisana le yena tjena hobane ebile mosebetsi wa nako e telele ebile le mong wa baokamedi ka difemeng ka mona ka Thetsane, empa ka lebaka la hore
ile a ba motho a kenelang haholo ka go taba tsa dipolitiki o qeteletse e se hlile a tloa mokgengwane wa ABC o a neng a ntse a le hona a tla mokgeng mona wa Democratic Congress e leng ona o e leng hore he o tiane le tlokotsi ena maobane ka morao ho teng e tla ga nka mokgahlelo wa bobedi re tla boetsa hape re tla re buisana le monghadi Ts'epang Makakole monghadi Ts'epang Makakole re tla fihla re monka hobane e le e mong wa ba okamedi ba mekgatlo ena ya difeme e leng ena e eteletseng basebetsi ba difeme pele ho leka ho bona hore matshwenyeho a bona le mathata a bona a raroloha ka mong ka difemeng ke monghadi Ts'epang Makakole re tla re buisana le yena wena Mosotho wa heso re tlo tla re buisana le yena jwalo e le ha re se hlile re ke re utlwe hona ebe ha ile mona maemo e se le yana ka difemeng ka bana basebetsi ba difeme mohlomong mmuso ka bona ka lekala lena la Labour e ka bana ba sitilwe ha ka kang ka ba sitilwe ho kae hore ebe ba ka qetella ba iphumana mohlomong ba tshwere basebetsi bana ba difeme hantle ha ile mona ho bonahala jwale mekga ena e ka hare ho puso e se hlile e bitswa ka majwe ha huwa ka moo ka difemeng jwalo ka re bone ka Democratic Congress maobane mme he ke kopana le mofumadi mamahato hona jwale mohaleng mona Mosotho wa heso bane yena se bopeo sa ka mona ka difemeng ke motho a se nepang hantle o sebeditse teng dilemo mpa jwale hona jwale o ka hare ho dipolitiki tsa Democratic Congress mme ke yona party ya habo ena e ileng ya fetefetetswa ka dipitla e seng komane le tsatsi la maobane re se re ntse re motsoma wena Mosotho wa heso kwa mohaleng mona mme re a le bona hore re sentse re le bona hore le sentse le na le rona mme re a thaba haholo ha re bona hore le sentse le na le rona kwa mona mohaleng mofumadi mamahato re a wa moela kwano ho Lesotho Tribune lenaneng le bitswang ka Marits'oaneng kgotso e be le wena mmagolo lenaneo le bitswa ka Marits'oaneng mme le bitswa la lenaneo ke ka Marits'oaneng ha ya mme ha le senyana la rona lona e le Lesotho Tribune ke le buile haholo mofumadi mamahato o apesa kola tse pedi ngwaneso le ho ja o le motho wa mosadi o sa lokela ho kenya sekola empa he ka lebaka la puo e tlwaeleng ya Sesotho re tla re go adima dikola tse pedi sa pele tla ba sa hore o bile mosebetsi wa difeme ka nako e telele sebopea le tshobotsi eo ditaba di sebetsalang ka yona difeme mane o e tseba hantle o e nepa ka kotloloho empa ya bobedi hape ke a hore o bile dipolitiking tsa naha ya Lesotho nako e santsane le setho sa ABC nakong eo ABC e seng ntse e le ka hara puso le ha ditaba tsa yona di kala ho bonahala di ba malwalwahla empa he wa qetella o le ka mona ka lekgotleng lona lena leo re tlo tla re bua ka lona ka jeno ka lebaka la hobane jwale o tseba tsholotsi ya ka difemeng mme re bone maobane ha ba heno ba Democratic Congress e leng DC ba etela mane difemeng mme ka nnete ho bonahala ba fihla ba thula thaba ha basebetsi ba difeme ba sa ba ananele ba bile ba bontsha ba sa batle le ho ba mamela mme ha ke re qale pele mme re ke re utlwa rona ebe mme ha re bua ka difeme Lesotho kwano re bua le ka basebetsi ba tsona o ka re basebetsi ba difeme mokgwa bona ha ba ya ba atamela dintho tse bitswang dipolitiki ke batho ba mofuta o jwang ba lebeletseng ntho tsa mofuta o jwang ba ratang bapolitiki ba ba tshwarang jwang ha ba ya ba lebane le bona
Orani kai. Una lagi di bawah itu untuk jalan. Lagi ada lagi untuk jalan hantu. Nanti kita boleh yang itu aman. Kalau kita lihat surat ini, jadi itu adalah utama. Mereka ini kata itu, anda kata itu dua di terus kita di bawah itu orang biasa sama itu. Jangan sampai sama. Kita itu bukan jadi orang itu kata dia. Terus we will attend to it. Awak tak akan dia, orang yang nak orang akan selalu akan terus terus. Terus terus kasih. Orang yang nak cuba orang itu kata mereka, orang terus para terus buat. Orang terus terus buat, orang tahu. How nak buat mereka buat. How nak buat mereka buat. Because masyarakat kasih kata orang yang mereka buat orang bagus. Kalau ini yang mereka cara, orang harus nak kusuk. Untuk kita benar betul ni. Kita kasih orang harus nak kusuk. Kita benar betul kita benar. Mereka kita harus nak kusuk. Asal kamu hasilnya. Orang yang macam itu, lalu kalau kasih orang itu, terus itu, kan? Ini cara orang asal sekanta 20 atau 10. Semasa itu saya sendiri tidak akan kasih kamu kasih ni. Jadi misalnya orang asal sekali, saya lanjut. Cuma tahu betul. Jadi saya sebenarnya dia itu, hanya ni benda. Tapi orang itu suka kau. Ya orang sering apa bincang, apa baca kamu. Kamu harus sakit. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi sudah anak-anak paling macam mana? Yang kamu hari dulu, hari dulu. Kalau itu pasal cuaca, kalau kamu cuci, orang itu sih. How kamu kamu cari? Sekolah sakit, kan? Oh, aku perlu kasih. Betul sakit. Asal dulu. Oh, asal apa? Sekolah sakit. Asal apa sekolah? Bagaimana dalam nakmur sekarang ini? Ni kawan kasih lepas. Karena semua wali kita orang tidak naik tunggu sakit. Oh, kakak nak? Awal. Jangan dulu. Oh, betul. Kalau dia boleh. Ayah kau nak kamu. Ayah dia nak sesuatu. Untuk itu saya. Ayah jangan berdoa. Ayah itu. Oh, tu orang kaya kita kau. Itu. Oh, dah nak cuci, dah nak cuci. Orang ni sudah orang. Orang ni sudah jalan, orang nak jalan, mahal. Aku cakap dia pun. Aku cakap kau. Ni kan mahal je. Kalau nak cuci mahal, aku yang saya kata. Asal susah sangat jadi sesuatu. Aku pun macam malu saya tu kerja kat rumah kai mana. Oh, kini kita tak utisisi hantar mehor na ore. Basebeti bali feme mo khabona ki batho ba ka tameang ba khelose ya habo bebe ka ba khelose ya ka thata.
want to sound really good. When you come and tell them, girl, kiss you to tell you to put your phone. You, the one, crazy. Only for kind of company, I am doing the morning. Stella, look at a couple of you when you were going here. You two are around. We're trying to find out my home. I get up like that, my house. Do you want to know now? How you mean I'm trying to make her to buy you? Music, I'm on it. How about the house? Do you know? You can't get along. I don't know. Oh, yum. Can mohaleng. Ke kopa go etsa jalo fela mema mohato re ke re dikele lebenkele mona fela re go. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Asimo he maya ke maboya ke tsire gotlile he wena mo ya khabane wa Lesotho Tribune le nane o le bitswang Marits'oaneng re ile lebenkeleng jalo re ntse re bua le mofumahadi mohato ya tsohalang ka lebitso la mmadinkwana ka go se dika dikwesa dipolotiki re ntse re shebile le ditaba tsena tse ntseng di etsahala ka mane ka difemeng tsa Lesotho haholoholo sebakeng sa stationing mo re ileng ga bona he maobane ba Democratic Congress jalo ka mehla ha ba etela mo difemeng e ba jwale basebetsi ba difeme ba bonahala ba sa ba thabela ho hang ho ba ileng ba ba leleka wena mohiye motle ha re etsa tjena ke ha re boetse re khukela ho yena ka pelenyana fela re ke re boele re hokane le yena re ke re ukwe ditaba tsena hore na hantle ho di etsahala ka sebopeho sa mofuta mang ka sebopeho mang fela he ho utlwahala hore tsena tsohle kaofela di tswalwa ke boteng ba RFP le letsholo la kgodiso ya moruo le etelletsweng pele ke ntate Ts'epang Makakole eo ho bonahalang jwale e ka kgotso ha ebe teng
difahlehong tsa balatedi ba mekga ena e meng ya dipolotiki haholo ha ba sentse ba bona tse kang tsena tse ntseng di etsahala ka mona ka difemeng e le sebaka se se kana re sentse re betse re na le yena hape he mohaleng mmohi ya kgabane mme ba mohato re a leboha mme ha o wetse o kgutlile re a wa moela hape o no so puntse sefehlefehle mme ha o re ditaba tsena di bonahala eka di tswalwa ke taba ya boteng ba letsholo lena la kgodiso ya moruo jwale wena o re e se e ka ekare ba ka ba fa makgotla ohle ya dipolotiki tsebe hona le hore jwale ba se ba nena makgotla a mang ho kenyeletsa lena la heno o rialo mme Okay. Ha ke re shebe bophelo ba monna kapa mosadi wa difeme mme Mamhato. Mohlomong ka boshaba haholo re ipapisitse le sekipele se teng sa meputso ha jwale. Ebe ka kgopolo ya hao mme o ka akanyetsa hore bonyane motho e ka bang o batla a fumana letho ka ho feme ke ha ba fumana bonyane bo tjhelete e kae. A go le se ke so fela hona hona tje haeba mohlomong ke re iketsisa ke re re rutlika ka re sa lo nyolla ho fitlela ho etsa mohlomong bo batho 2.5 motho a ka hodimo. A ke re o jwalo mme ha re nke hore he mme wa difemeng kapa ntate wa difemeng ke eno o kgola tjhelete ene ka le 2500 jwale re shebile taba ho motho ena o na le bana ba babedi re shebile taba ho motho ena wa palama ha tla mosebetsing dikoloi ke tsena di qeta ho nyolla hona jwale bana ke ba le bona ba palama ka nqane o betse o patala rente hape ho a juwa mane ke di uniform ka nqena na fela mme ha o e sheba tjhelete yona yo e ka ba monyane ke bo 2.5 ho latela maemo a hona jwale tje na wa elellwa ga se nthe ka nka ditlhoko tsa lelapa di feletse. Jwale ha o so nahana hore ha ile mo bantse ba bana ba bang ntse le bo 2000 2.22 1.9
ha o so nahana boemong ba hona jwale ditlhoko tsa lelapa ha di le hodimo hakale ha e sana le ona mafura a etsang ho fela ebe motho a ka no ka dijo a etsa scarftini a ya mosebetsing a se a nyolohile hakale na mme o nahana ho matshwephelele e ba ntseng ba phela ka ona hore ba ntse ba tiiseditse haholo ha e le mona di-family bileng tse di kwetse di kwalwa ka sekgahla se seholo wa kana ko o nahana hore ho phela phelo bo jwang hodima ntho e kalo mme ka hodima boemo bo jwang Kenzegele bo re le mmoho mme wa utlwahala hore ke bophelo bo boima ruri ka hona jwale ha re ke re boele re kgutlela ka hare ho taba ena ya sepolotiki e etsahetseng maobane ha o nahana lekgotla le la heno mela Democratic Congress o ka belaela eka ho na le moo e bang mohlomong ha le a tshwara ditaba tsa basebetsi ba difeme hantle kapo le la ka la batlaila teng ebe o ka belaela hore ke o ka ha ba o ka ba le pelaelo e jwalo kapo ebe mohlomong o ka tsamaya nahana hore ba tsena ba bona etse ba sa le thabele difemeng e ka ba mohlomong mabaka a bona e ka nna ba afe e tshwara jwalo mme re hle re na o bona eka mmuso he jwalo ka BC ile karolo ya mmuso o bona eka
mmuso wa batla itse ho kae dilemong tse tsa theme ya parlamente teng hona jwale le mmuso o teng hona jwale ha e sa le ntate Majoro le ntate Mokgothu ba sebetsa mmoho. Amme ke mo gona ke rena ha ba hlola ba lokela ba hlola hobane ba itshwareleditse le hore bonyane mmuso ho fitlela ha jwale ba bona ka o ba fositse ha o fitla ho kae. Ago ke bopa go tshwara jalo hape mme re ke re gise fela ga kgotle. Ya mme ka kopa re kgotle fela. Thank you mme. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame, through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments.
My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory electrostatic sprayers. Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Asimo he muhiya khabane Marits'oaneng ke lenaneo la hao le ntse na le lona ka go le sedinyana la rona la marangrang Lesotho Tribune ge ile re khutlile mabenkeleng re ne re na le moeti wa rona ka mohala ge khukela ho yena ke mme Mmamohato re ne se re khubunya taba jwale ge le mothating o re hlileng ge tadimang ka botebo taba e ntseng hore ebe ba sebetsi ba difeme ba ga ADC ba ga Icona Democratic Congress ha o sa le karolo ya mekga eo re ka ga mamelang ho hang ka mona ka difemeng ka mona ba ga ha o sa le karolo ya mekga eo re ka ga e fantsebe ka mona ka difemeng ka mona jwale re ntse re le ka hore re ke re bisane le yena jalo ka ha ebile mosebetsi wa difeme ebile le setho sa Democratic Congress ha jwale ena mofumahadi Mmamohato ke re utlwa e ka ba se sosa ka pelaelo ka pohona ho shaba taba ebe e ka ba sefe ka be mbona mme Mmamohato
re le bile haholo ngwaneso re boetse re hokahane le wena hape ha re a leboha mme re ne se re le se fehle ha di sa taba wena ngwaneso mo he re ne re lokela hore re ke rutwa rona mme o bona eka re ile mabenkeleng le ha re rutwa rona o bona eka mmuso hobane DC a se yona ile ngwe e tempiso ena le balekane mmoho ebe mmuso o bona hala o tla itse basebetsi ba difeme ha o fitla ho kae mme ha o shika tshebo ya hao Okay mme hobane o re ba ba feila ka o se ba etse ho etse keketso ya meputso ka nako Okay. Okay mme jwale ke mona he re etse mohlala ka yona DC e teng ka go puso ba kopanetse mosebetsi jwale ha ile mona re bona ona mmuso o phase ba sebetsi ba difeme kae jwale ba tsietsi ba DC ba boetse ba tsamaya ba ya ho bona batho bana ba sentse ba utlwisitse mmuso ba utlwisitse bohloko ke mmuso ha bo bona ebe ba lo ba tshepisa tsona ntho tse kang tsona tseno tsa re tla le ikeletsa tšhelete kana go itseng re tla etsa hobana ke ga ba lo campaign wa bua ditaba tse kang tsona tseo tse kang ba tla addressa mathata a basebetsi ba difeme jwale na o bona ka go a thusa mme hore re ba sentse ba le ka ga puso basebetsi ba difeme ba sentse ba bona gathi lona sentse le faith ebe ba boetse ba ya go bona hape ba ntse ba lo ba jwetsa ntho e tshwanang ebe ha o bone ka nna ba ke yona ntho e tlileng ba bonalang ba sa e rate hore le tla sentse le ka go system e re e hlokang sentse re ka dimme matla hore le re sebeletse
Jana le boetse le tla hape ka taba tsa go le tla etsang empa sentse le tlameha go be le ya etsa hona jwale ebe ha o e bone ka leihlo leo Okay. Ha re ke reng ke nngwe ya bohlokwa kena o bona ka lekgotla le la heno la dipolotiki la Democratic Congress ha ile mo sentse re ya dikgethong tse mme jwalo ka bilo a kere o a hlokomela go basadi ba basebetsi ba difeme boholo ke batho ba voutelang kapa ba kgethelang ditsing tsa kgethelo tse teng maserukwana boholo bana e tla bentse le taba tsa go kana go mathata a transport haeba motho ka lebella hore o ka tloa wa ya ha eno matsuku kwa o yela taba o lo kgetha fela ha e hona le hore o ka kgethela maserumo mohlomong ka transfer ha ene ba o ngodiseditse ha eno kwa na wa ile lo re mme taba e ke engwe ya e tlotla ba ke la diphati tse teng pisong re se re sa re bisi fela mathata mabatweng a maseru a dikgethong tse re yang re di
Okay. Okay mme ha re ke utlwe mme hore mothating wa ha jwale o bona ka e ka ba eng eo ba heno ba ka ba e latelang ye ka ba thusang hore ba qetelle ba iphumana ba amoeleha mabaleng ao a difeme hore ba boele ba be le setswalle hape le basebetsi ba difeme pele ho dikgetho. Ba tshentse mekgwa ya katamelo ho tloha hona jwale. Ya me ke re shebe mme hape hore hona le lekala lena le bitsang la kgwebo le leng hore le lona le ntse le ameha mme lekala lena la kgwebo ya tshwereng mono e le letona ke letona le hlahang ka ho party ya heno e leng Democratic Congress e leng Dr. Molapo
Mmena ha o sheba hona tje ha sa bone maemo a kang ha o jolo ka re bone hore ke mong a batla bonahala lebatweng lane la tsikwane mane le leng hore ke le leng la mabatwa a batlang a le thatanyana haholo. Mme batho ba tsikwane mono ba sebetsa difemeng mane Maputse mane e leng hore ha le lekaleng leno sebetsi ba difeme ba mo shebile. Na o bona ka hona le ntho e nngwe ya ka etsang e ka hlakolang sesila se kapa e ka hlakolang lefifinyana le bileng teng ho tloha letsatsi la maobane le bang a ka etsa ka lekala leo hore mohlomong a ba kgutlisetse maemong kapo se di tla bonahala ka leboso se di tla bonwa mabokoseng kwa. Ya mentlha e nngwe mme e ntseng e etsahala hona jwale tjena ke sa tsebeng la eba o leseding la yona ka hare ho lekala leno la kgwebo ke hore batsetedi bana ba hlahang ka ntle e leng bona bana ba tlitseng difeme Lesotho kwana ba se ba qobellwa ke molao o entsweng ke lona lekala leno le tshwerweng ke ntate Molapo hore ha ba ntjhafatsa mangwelo a dikgwebo tsa bona ba se ba lokela hore ebe ditaba tse ba di etsetsang dinaheng tsa habo bona kwana hole mafatsheng. Mme le ditokomane tsena tse hothweng di a certify-uwa tse hlokahalang ho hlokahala hore di etswe ke diagente tsa dinaha tsa habo bona. Mme taba ena e bonahala e le engwe ya ditaba tse entseng hore ebe difeme di a kwalwa tsena tse sentse di kwetswe ba bangata ba sentse ba itsamaela hona hae mona le hona jwale ha re bua le wena tjena ba ntse ba itsamaela ka toropong ka mona ba re ba batla mesebetsi bo di-supermarket-eng mona ka lebaka la hobane fela batsetedi ba utlwa ka ba thatafaleditswe ke lekala leno hore ebe le entse molao ono ba utlwang o le thata hore jwale ha ke hweba moo ha ke batla ho lokisa ditokomane tsa hore ke be le kgwebo Lesotho ho thwe ke tshwanela ho kgutlela haeso kwa hobane ke kgola e nngwe ya dingodilweng ho thwe melao e kang ena ke e tloang bo 1964 kwana e leng hore e tlama batsetedi hore kapo nke hle ke re e re ke molao e leng hore o etsa compel the investors who want to register the company in Lesotho to certify their documents only from their countries of birth. But even worse, that certified copy must be accompanied by the practicing license of a lawyer in that country who did the certification. Hona ho bolela hore ho tloha mona ho mohwebi kapo motsetedi ho ya naheng ya habo e ka ba ke Asia, e ka ba ke China, e ka ba ke Japan, e ka ba ke Pakistan, e ka ba ke hokae. Ho batla ho le thata haholo hore ebe ditshenyehelo tsa ho ya mona motho a ka tloha mona a ya mono fela a go lokisa ditokomane fela hobane ke molao o entsweng ke lekala leno ka dihlomathiso parlamenteng mane mme na o bona ka eo ha eba mohlomong
Dr. Molapo ka isa ba ka dihlole le mmoho le ba bomphato abo ba cabinet ba sebetsang le bona mmoho le LNDC hore hela batho ba taba e se re thule ba ka itshireletsang yona hore ho be ba re ba thibile ba bora kgwebo kapa ba tsetedi ba sentse ba le ya ka gana ha hore ba boela ba khutle ba tsetele ka naheng ya Lesotho. Kemme ha o yalo o nhopotsa hore tse ding tsa dintho tse ka diba mohlomong lekala leno la trade le ya di sheba haholo ke matshwenyeho a basebetsi bana ba difeme nakong eo ba ntseng ba le mosebetsing wa le ka nako e nngwe o tla fumana hore ba lla le ka taba fela ya mokgwa wa ho ja le mokgwa wa ho ya toilet le mokgwa wa ha batho ba ya nakong tsa bo ho pepa jwalo tsena tsa bo maternity leave ntonyana tse ntse jwalo o fumana hore lekala la trade e ka leba ke lona le bang le khona hore le ke le etse namo ditabeng tse kang tsa mofuta o jwalo ho leka hore le bone hona le etsa bang ho ba be bofaletsa bophelo ke hopola ka le la matsatsi femeng e bitsang Formosa mane re kile ra ya basebetsi ba difeme le bona ba re bitsang ba re ba tolotsi ba ditaba tlohong le tlo bona mathata re a tshwereng ka mona ka difemeng ka mona ya ba re bona le tona le ne le la trade kana kweno a se ana le setswalle se kgethehileng le ba China ho itse mo fitleng wa bona mo ga fumana ho so ho entse hore di gate di kwalo se ba mang kapa mang ya tla kena mo ntso thohla kae kapa kae khaso nyefe kapa efe ha le tona ntse le teng ka mona empa basebetsi ba difeme ba etsa lerata ka lebaka lona la ho fellwa ke mamello ho fitlheletse ba tsela ka ntle ho feme ba batho ano ba tata ba nka taba tsa bona ka bona ha ba sa bule le feme mo ha re sebetse ka mona ga ema hona ka feme ka bona ya ba katella di gate di bula ya ba re fitla re fana hore se le hle batho ba go ngwa ke mekgaena lona dipolotiki le bona ha ba fitla makaleng mona matla a bataya ho motho a itibalang haholo la tsona ba tla ba fuwa dinthwana ho lo kae tse tlang ho bona le batho molemong wa malapa a bona ke bona ba tsetedi bana ba ileng hore ba teng hona jwale ba seng ba ntse ba bolokile palo ene e fokolang ya difeme na ha o bone ka hona moo e ka le ba hona teng ho ja lekala leo la trade le ikarabella mokgeng wa potwana ha le yang ka monyetla ka hore le address ka le lokise
mathata a basebetsi ba difeme welfare ya bona ka mono ka difemeng ka mono hore ha ile nako ya lunch ba tshwara hantle e se ka be sa le ba subukellwa fela jalo ka ke diphoofolo mme jale le mo se bile re fitlile nako ya dikgetho tse ba se ba e bontsha matshwao a hore ba difeme tse ba se go itlile ha ba sa thabela le ho utlwa le thola yona mme ha o bone ka e ka nna ba ntse le tse ding tsa dintho tse leng hore re ka di super re ke tse phasing hore be e ka ba DC e ditse ha monate melomong ya basebetsi ba difeme Tawang asa mga kasi ko talaga yung mga kisite. Re sentse re phethela sentse le fedile. Kala mga kala ano kasi ko pa yung ikay sahawa. Dati health talaga na kana sa mo. Utaki, kutola tapati wali dati kasi utilewa ya kabuti. Nung register botu. Yana hau pika bitana ka putu yala tsoga mantu tebile lukulu ta tintate ki tuko to mukhalanga to ka sesa makala ngambu somo tukele ka poti kwana yana ai ne ba mukale sono oya ka na kan sia monu to se ke kamani yele to ka ubeta o hulu ya to ba so muso to ba tell poti to pa pari se ndo mba na kana mo matuna patwa ni tuna ni ile ta kama tosho Bastira tomo. Sebab aku tu nak itu hak putito. Tamu ni pun. Lepas ni ada tamu ni. Mereka ni salah cendakin. Lebih. How was seran kata? Macam mana kau tahu? Macam mana kita cara cenam masalah? Lepas ni kita tiada kalau kalau musuh. Ulah lepas kita kau menjual show. Astira tu mana kita lahai. Ada itu kaman. Oh, kalau kita jatuh. Usuku bara shanka kibona besa matuna chika kato kasa oshebu afanye kuna wale kabana lile ka sosho kuma tunai ba shanka haba ipete lele bona bankan chocho watu wa pili sa kiale wan kan mitin jato pa lutuna le ka ofisi watu lutuna ya lotunki te forma teste ko una kena aya kwana kami siringi ko ile sahin ba shank tanto la muteji ya que ka tali durana ne nitu ko ba tuna ile sa ba shank hawo pore ate to ko sa mushaya kan maza o twani ne la personality ilo sana ko heji sana ko hawo atu wa sana o to personality ya lo to no ofisia kana ko to na sana thing ngato na poisa soy estamos já tu trabalho no e não está lá no maca agora só não é sana rantinha ni que tema rantinha ni tu na man capa macale na man ba tu assim na tu trabalho no sim legal que aqui que será o mano muito para tá muito que tá uma maca pelo fim que private secretary also to touch o tu não já vai deixar a chama lá bune como trabalho no maca no que tu está lá ko sabe na witsana da kai ka ta ko personality khata o teye o sa o teye o ba na how to personality o mo thala ba to o este de salvato anda to la o este de salvato o ka so so mo ye ko o to o sabe na o witsana na ndi ko kai ye fitu ke man twani kali baka ya ba twana mbai me la tumo ba so di so ki tu asanka ka pala ya ta makasi ni khanya no mahato re le bile haholo ngwaneso re le bile haholo ka nnete ka puisano ya rona le wena le sa tsila ka jelo le ka moso da tete le ba fa wa ngi sa ku yete ke felletse ke le mo mshete ya ka sha do mo wa se twae le we mo iwa bona ya khabane a ke o bontshe hore taba ya bohlokwa ke lokelang ho hlokomedisa yona ke ne mo iye motle eo re tshwanang ho di sheba ha ntse re sheba taba bona ba sebetsi ba difeme ba bohloko ha kae ke taba ya mekga ena e teng ka go puso tseo e leng dintho tse ba sa kang ba di ela hloko tse ne di ka tsa ba molemo maphelong a basebetsi ba difeme o tla hopola buhi ya khabane hore nakong ya ho feta ho ile wa feta ntho e ka etsang dilemo tse ka bang 3 kapa tse 2 kaofela ho se keketseho ya meputso ho hang basebetsing ba difeme empa ka
toka le ka tshwanelo ho latela melao e teng e hlalosang taba ena ya ho ekeletsa basebetsi ba difeme moputso e lokela hore e be ntho e etsahalang selemo le selemo. Empa taba ena o tla hopola hore ba ile ba e tseka ho fitlella ha ba se ba bona ho le ho se ho nka dilemo bjale re se re sa ekeletswe ho fitlella ho ba le strike ka mane ka difemeng selemong se fetileng. Mme strike sena se ile sa tswala mafu. Ho na le basebetsi ba difeme ba ileng ba hlokahala. Jwale taba ke hore na boemong bono boo mafu a ileng a ba teng, mekgae e teng ka hare ho puso hona jwale tje ana ile ya etsang ho bona hore nka boikarabello ka mafu ao a bana bao ba batho ba ileng ba hlokahala moo difemeng moo. E ka ba mmodi ya kgabane ditaba tseo ha o hopola eka makgotla a teng ka hare ho puso a la nka boikarabello ba mofuta ofeng ha ele moo jwale ba se ba thunyana le mathata tse ha ba lokela ho campaign ka difemeng ka moo. O tla boetse ho hopola hape hore hona le e mong hape ya ileng a tjhaiswa ke traka nakong yona eno ya strike seno sa bona ya ileng a ba le mathata ha a lokela ho bolokwa. Empa ha ka ba ra bona makgotla ona ana teng ka hare ho puso a hlile a etsa sohle se mateng a bona ho bona hore ba tsoha le beng ka bafu bano ba lla le bona moswang. Mme nthwena motho o ntso ka nna ba nka hore ke e nngwe ya marumo a ileng a etsa hore ebe ka jeno lena bana ba mekga e teng ka hare ho puso ba le bitsitse lerumo le ile hodimo. Jwale ka sheko lena ha le kgutla sebakeng ke lena le hlaba bona hobane bona batho bona ba neng ba etswa hampe ka nako e ba ke mapolesa ka dikoloi tsane tse tshelang ka metsi ya letswai a ba tshesang ha bohloko. Ya ba jwale mmuso ditaba tsa mofuta o ka ngono e le tlhokofatso o ntse o sa dinatse. Kgetlo lena jwale ke bona ke bana ha jwalo ka ho yothwe ha di ya di tshwana le ha di kgutla. Ke mona jwale ke basebetsi ba difeme jwale mekgaelo ena ka hare ho puso ya ba hloka menwana ya bona. Ena e ka boetse ya ba taba engwe hape re ka lapisana le taba ya hore ha o etsa motho e mong hampe o nno hopole hore o iketsa hampe le wena hobane jwale ka moso motho ya jwale o mo etsang hampe o tla mo hloka. Hopola hape mo ya kgabane hore ka hare ho ntho e bitswang cabinet ho na le committee e sebetsang ka ho kgethelwa e le business committee e leng hore business committee eno ke e ralang meralo e tibileng haholo ya mmuso. E ka sitana le hona ho folofela la ha ho etsa diqeto ebile e na le modulasetulo ya kgethehileng haholo. O tla fumana hore bolo ba nako o bewa yena ya kamana ka lekaleng la trade hobane jwale e le moo ho bonahalang hore mokokotlo kapo moruo wa naha e nngwe le nngwe o ipapisa hodima kgwebo. Mme jwale o fumana hore komiti e jwalo ya matona e shebana haholo le taba tsa kgwebo e bang mmuso o na le yona le mafapha a mang ho kenyeletsa le ona ana a difeme ana. Mme o tla hopola hore re ile ra elellwa hore ha fela letona la ditjhelete le ka la bonahala le sena tjantjello ya ho bona hore basebetsi ba difeme la ka ba etswa dikopo tsa mofuta ofe kapa ofe, letona la ditjhelete letona la ka ya ho bona hore diperente tsena tsa selemo le selemo ha di nyollwa di tla be ditaba tse qalang mono lekaleng le la leiba. Haeba ho ka ha feila lekala la leiba ha feila lekala la ditjhelete ho hokana ha mmoho bona hore taba ena e sebetsa ka kotloloho e tlisa ditlamorao tse kang tsona tsena hobane re e bone kabineteng ya nako e fetileng moo re tla hopola ditho tse kang mmema ha diphamotse e le setho sa committee e bitswang business committee mmoho le ntate forma pesela ka sitana le morena jwa mmolapo ke ba bang ba ileng ba etsa hore nako ya selemo se fetileng e ne le matona a cabinet ya mmuso motlotlo ka nako eno ba fahlolle setjhaba hore ditaba tsena hantle tse ntseng mo re ho ila ba le merusu ya basebetsi ba difeme di ile tsa qala ka nako eno eo le mo jwale mmuso ha o ne o re tjena ma-China a re tjena jwale o fumana hore ha e ka ba fela letona le leiba mono le letona le finance ba utlwisisa sello sa ma-China kapa bona ba tsetedi ho feta hore na basebetsi ba difeme bona ba reng ehlile ha hona letho le ka ba la etsahala le ha ka ba ya ba cabinet yona in general e ka lakatsa ka mokgwa mofuta ofe kapa ofe ho bona hore taba tsa mofuta o ile di a tsitsa. Taba ga nkgolo ke lekala la ditjhelete
le lekala la Labour e leng hore lehlakore lena la ditaba tsa basebetsi ba difeme ho feila ha mmuso re tla be re a mang a makala e kanang ya ba kentse letsoho ditabeng tsena tsa hore basebetsi ba difeme ho fihlella kana jwalo ka ba se ba iponahatsa hore ba fosetse e tla be le leno la Labour e leng la bosebetsi e le lona leno la kgwebo e ka sitana le lona leno la ditjhelete bomadimabe bo tena ya Lesotho fela ke ba hore o tla bo fumana hore hangata matona a leng mono ha se yana le setswalle se seng se itseng se kgethehileng haholo se kang sa hona na ditswana nakong tsena tse kang tsa di-campaign mabatoweng mane ke bona ba tsetedi bana e ba jwale ba se ba tseba hore ba ba thusa ka dinthwana mona le mane o tla fumana hore ha ya ntlheng ya hore ho etse diqeto tse molemo bakeng sa basebetsi ba difeme e ba bothata bo kang bona empa na mmuhi e motle ha re se re diphethela ebe ho ha se boithuto ho Basotho le mekga dipolotiki hore ho tlang pele ke setjhaba haeba ho sa tleng pele ke setjhaba eba ho tla dithasello le dithato tsa batsetedi mmoho le bora dipolotiki na jwale ditlamorao tsa teng ha se tsona tse seng di babela lekgotla le la Democratic Congress ka jeno ke boipotso bo ke bo siyang ho wena re tla bo sheba re bo hlahlobisise ho fihlela nakong e tlang haebe e tshokgotso